Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakmay na, shout out iti Bugarin family iti Sampaloc, Nueva Ecija. Rolly Bugarin iti Stainless Shop. Valdez family iti Barangay Cabalitucan, Luna La Union. Jimmy Sansano Oblero. Ken kada kay amin namang tartarabay iti daytoy a programa. Nagitidad duma, kada iti sumarsaronon tasan tayo ang mapaggigidan. Para karagiti sumarsaronon ton nga episode papagayam. Manipol iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Kasaom tabagay! Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Naina, agitang tangad ka manen bansyawng. Unay daytan kaka. Dilawan, wan. Dilaw ka, dilawan. Ala, kasaom tabagem. Kasta ti ugalim no mabartek ka. Wan. Mabartag, wan. Mabartag kasta, wan. Awan kan bansyong. Nalaus ka manag jaskay. Alas, wan. Unay daytan kaka. Isardeng mo man daytan aramid. Wan. Apay, Wan. na, Wan. apay di mo amaw. Nga awan ba inti tao ken ka no nakainom ka. Katkatawaan da ka. Wan. Nga men, kasasaom tabagem. Kabagay, wan. Unay daytan kaka. Tulad-tuladen da ka pa yung dagiti ubeng. Kaya mo ti kasta, katkatawaan da ka. Wan. Ang katawan data naragsak na. Wan. Naragsak na. Wan. Unay daytan kaka. Naiturog ni tatang mo ti bartek na. Kita man no nakariingan, kung no nausawanan, tano saan pa ay. Jak lakit di kayat akasao. Di nan tumot lamain dengan dagiti ibagbagak. Jay la adua, uwan awan, uwan lata. Uwan nga agpay sunanang. Apay akasta ni tatang. Tunggal makainom ket kasauna ti bagina. Sungbatan na pa'y ti bagina ah. Dual role nanang. Ha? No drama ko makit may sa atao tag sinungbat. Ngem ag sinabali a boses. Ni tatang kat isungot la a boses. Unay daytan kaka. Isungarod akat katawaan da. No makitan dagiti ubeng dita kalsada, katawaan dan, sabay ipukaw dati. Wan! Kasta, ti ipukaw dagiti ubeng sadag kakatawa. Diyak kayat, nge kasta-kasta dati amayaw. Ang uminumot nga main. Uray uminom, basta amo na tilubong na nanang. Ay diyak man amaw na amo na laang tilubong na ano na kainuman. Amo na siguro tasong batan na magtibagbagana. Just
Kiki di day ta amayaw. Saan mo ta nakainom ni tatang? Nakainom itay agsapa manong. Ngem naiturog na, isuan na usawa nun. Kasta ka de? Wan manong. Nagdrama man nga ruden. Ha? Kinasasao naman ang tibagina. Lakit di Dayta tiliwliwan ni tatang numabartek. Saan na akasapulan ng ti kainistorya? Sa bagay, umdasan at tibagbagi na ti kasauna. Unay daytan ka. Sabsabali talaga ni tatang. Maya, tapno awan kasubang na no makainom. Jay bagbagi na ati kasubang na. Unay daytan ka. Anya ngay Don Bansyong, limpyo kan. Nagsasawamot sila. Itay nabartek ka, aguuyong ka. Anya, Apay akasta ka, kasaom tabagbagem. anya na kita sasawamot. Agpay sumat. Sa bagay, mayat mutkit day, tapnawan ti makarirem. No, agkibaltang ka iti baga, okay lang kan ka. No, agkibaltang ka iti sungbat, okay la tamot kan ka, tabagbagim mo la kasarsaritam. Kila sasawamot sila. Apay, makarik na kay tibaen. Among bansyong no makarik na kay tibaen, saan kan nga uminom apulos? Ay, uminom aklatamot Saan mo't ada akas ti uminom? Nuramanam laang saan adakes. Ngam no itangad mo amin ti sanga buti, dakes taagbaling ka nga rod nga aguuyong. Nawatam! Unay daytan ka. Ay, naghimasmut ng talinutong balasang ka. Untatang, tamakasid-sida ka nun ni nanang iti sinanglaw. Iso ang nagluto akman? Ay, naimas na apulutan. Ha? Uminom kayo, tatang? Basit lang. Naitang amin ti katernuna. Unay daytan, tatang. Tapno maimas ko ti mangan. Rumamanak man pa iti arak. Ni, papanan nyo ngay, tatang. Tagtagaray, makangag kay kalay. Ay, unay daytan kaka. Na, kunakman nuramanan nyo laang ti arak aginatang ni tatang. Naimasan nyo mutan. Uy, naimasak, uy. Naimas kretay, uy. Awan maneng tatang. Ada, uy. Uy, ada, uy. Naimas ti pulutan, uy. Naimas gata, uy. Panawan kayong tatang. Total, kabalan nyo mo takasarita ti bagbagiyo. Unay daytan kaka. Uy. Sige, kumanaw kayo, uy. Kasarita, uy. Nagado ti pulutan na niya, uy. Uy, nagadaw. Uminom ka, uy. Nagimas, uy. Inom, uy. Sige, nagimas mo dito yan, uy. Awan man nga ruden Kasauna man din ati bagbagi na. Bayan tayo ng sarili na nang. Kababain laang ngamin, anak. At damot di ti unag ti balay. Ti kababain no nagbartag ti tarwar sa agawid na magmagda di ta kalsada sumanao. Inaramid nan aday ta. So di yung tan no uminom di ti unag ti balay. Tapno sana mapan uminom iti ruwar. Ti kasayaatan, saanan nga uminom, tapno saan ang makaaramid iti pakay babainan. Lalaki akmat na nang. Ken raman akmat sagpaminsan ti arak. Angam sa anak lakit tagas ka ni tatang. Okay laang kan kabarok ta, amom akontrolan.
Ni tatang mungay, saan? Numaimasan ng ti arak, ibusunan. Day, tati maday. Iso asikan timang bagbagain ton limpyo ti ulo na. Tano siyak, ay, ang mga numakay sawa nga kiti pakasairan na. Ay, unay ka nga mindaytan. Naimasan yun sa ngagpaiso tatang. Uwan. Naimas, uwan. Naimas pa'y ngamin na itapulutan. Uwan. Naimas, uwan. Ngam na saysaya at mutlaang no impangan nyo latan itin na po'y tapno lumukmag kayaw. Uwan. Lumukmag, uwan. Ay, awa. Mauawatan nyo matlang ti bagbagak tatang. Uwan. Mawatak at ibagbagam, uwan. Sige tatang, yinanayon, ta baliwan tayo ito, tagsaritan ito, mausawan kayo. Uwan, mausawan, uwan. Kuyugan kayo ni Tisilidyo tatang, tayo red PUB8. Uwan, iti kasta, makainana kayo. Uwan, makinana, uwan. Unay daytan, uwan. Uwan! Loko kayo nga obinga! Uwan! Loko na! Uwan! Nilakay, Wan! Uwan! Didak ikasta-kasta! Apo, Uwan! Bautin kayo! Uwan! Sigawan! Uwan! Kaya titibaan! Uwan! Wan! Bautin kayo! Uwan! Wan! Uwan! Anya ngay bansyang, nausawan kan. Uwan! Nausawan! Uwan! Day tamo latam mo may baga, Wan! Sika ni Mr. Wan! Ay! Nagkuna rumor kay tay. Uwan! Rumuari na! Uwan! Nagpistaan da kan dagiti ubeng. Di Wan! ka lamabaen. Uwan! Loko na ganyan! Uwan! Isardeng mo tagin inom. Isardeng mo unusan. Uwan! Uminom tabakay! Uwan! Anya? Urayem ka di pa'y nga agsakit ka. Sa munto isardeng tikasta pa naging inom mo bansyong. Uwan! Naimas ti uminam! Uwan! Ay, ina, sakbay ang maataki ak, panawan ka man laengan. Mataki ka! Uwan! Mataki ka na! Uwan! Mataki ka na! Uwan! Nanang, do alawas mo, saan ngay mininom ni tatang? Ay, nasaya at launay ah. Good boy mo tayo. Ang maguray ka, adan sa matrikrik naun na. Nakamiris siguro. No, nakaamires. Anya taamom, no darikrik naun nan, iso asaanan ang makainom. Ha? Amuna, ayat agamires. No arak ti ipakita am awanan, arububanan. Oray pa'y pagsasawami ti sana malamlamot ti buaya. Ha? Unay daytan nanang. Awan la ti amok, ang makaamiris ti amayaw. Ang sapay la kumata may sardeng ng ti aginom iti nasanger. Unay ka ngamin daytan. Tatang, apay atap-tapayaan nyo ti tiyan nyo. Kun apay nga paprusan nyo ti rusok yo. Nagsakit unay ti tiyan ko anak. Ipandak man iti ospital. Ay, mabit lang tayabak ni Nanang. Nanang! Nanang! Aw, apay aya. Kasla ka lamor uram. Ipantayo ni tatang iti ospital, Nanang. Marigatan iti sakit ti tiyan na. Sige, ingka nga rudin mangayab iti tricycle apagluganan tayaw. Darasem nga raud. Nanang! Gusto, jay sangkay bagak kin ni tatang yo.
Anya nga ita, adda tayon dito ospital, tanaurnunganen, kat nakaalan iti sakit, di nakmet nga mindengdenggan. Ita, danag kan sakit ti ulo, ti impay na. Sigurado may katnan ti aginom nanang. Ure puutin nyo ti kunak. Ay diya ka mo siguro, into nagimbag ako arak manan. Patyag asaan to nanang. Ngamin, narit na natirigat ti kastaw na sakit kan ut-ut ti tiyan kan roso. Bay amman tabut-but ngag, tapno saan nan asunutan ti kasta abisyaw. Apay ubeng abut-but ganyaw. O nahidaytan ka. Kumusta tirik ng bansyang? Marigata nak, nagpakaro ti sakit kao. Naalam day ta iti arak. Awan nga min sirbiti sa uken ka bansyang. Di nakmet ipangag. Siling bakay. Nagimas ti arak. Bayam. Ta inton agapu tayo dito yung ospital. Inton agawid tayaw. Idagasan kanto iti arak. Uwan man. Saanan bakay. Diyak pa'y kayat ti matay. Mayat ti matay. Tapno awanan ti mariknam asakit ti tiyan. Anya nga ita. Agsagana kakide tapu dendan ti bagis mo. Kan ikatendan tabitukam. Ay, saan kumamot Una yan na pa nakaparigat ka. Amagan ba ipatay kunday ka? Saan kayo amatay, tatang? Anak, Agimbag kayo. Saan nyo kumaapanunutan ti kasta? Saan kayo nga ag-negative? Bayam nga agpanunot iti negative, tapno mamimpinsanan nga katen na ti arak. Kaasimot nanang, but-but kanyo pa'y lang. Ay, diyak ngamin kaya't asubyan ng tupay ti arak. di ka madanagan bakit. Jakton timtiman ti arak. Ora sino pa'y tagdep-dep pa. Ha? Nungay agdepaak. Daytan bakit. Agkariak iti sangwanan ng itianak kan iti sangwanam. Talikudak amamimpinsan na itang arak. Tadayta timang patay kanyak. Wan. Day tati favorite word mo. Wan. Alawan. Nasaya at unay dayta no matungpal mo. Wan. Wan. Iti kasta saan munton akasasao tabagbagem. Wan. Unay daytan kaka. Mang Bansyong, di tayo urayan na makaala tayo ti sakit. Wan. Awan may ito tinalabas sa panaginam. Wan. Ngala, agyaman tayo, ta nalasatan nyo na ita sakit. Naala yung tinalabas, apa naging inom nyo iti arak. Wan. Ditan gagayem, tinagdibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. Kasaom tabagim. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka, agyaman kami itin kay panang tarabay.